Aj snimaj. Zašto čutite? Ne! Kriza! Yes, mi pokraj. Sad idem u Katar. U Katar? Sad idem u Katar. Nisam se nadao, ali evo. Zove onoga Boga da mi donese jedan najbolji. Ej, ma gledaj! Ej, gdje si, care? Vedi tamo! Sad još da papio ovo Martina. Lepi, pa di si, šta je ovo? Kaže, ovaj video nas na TV. Ko? Gdje si, Kole? Gdje si, Koca? vidimo se, ajde da snimim malo. Dosta je bilo, ti snimaš samo. Sad se radi. Idemo u karu. Sad ću
Daj, meni se Mi imamo slike ovdje sa TV. Sport klub. Ostajem 5 dana. Sve sobolo Prosi mi gledi. Gabur, iskapi. A gdje ću gledati? gledaj mi posle, daj mi. Sad će kod nas. Sad će kod nas. Beži, da? Možemo svi